Znači, danas ćemo raditi u boračkim veštinama, ćemo napraviti, znači, naučit ćemo za danas 2 zahvata. Obavezno majica Bruce Lee, kapa koja štiti od svemirskih utjecaja, potez 1, potez 2, potez 1, potez 2, čarape gore, puma, naravno, to smo već rekli. I šta? Gledajmo. Prvi potez. Demonstracija. Ivan ne zna koji snima taj potez. Znači, prvi potez, pošto je karate ipak i jedna obrambena vještina, samoobrane, znači, vrlo značajan zahvat. Primjer, ako nemate naočare, jer opasan zahvat u karatu je protivnik vam dođe, hoćete da joj izbe oči. Svale krene na mene, znači usporedni s njima. Svale, hoće izbe oči. I ja stavim to, spriječavamo. Znači, ajmo usporedno svale. I u žaru borbe, daj, snimaj, molim te, nije smiješno, dobro, idemo dalje. Ne mogu. Ne mogu. Znači, vrlo jedan neupotrebljiv tih poteza, straža. Što se događa? Ja, recimo, sam otkrio, još kao dijete, da mogu taj potez izveći. Što se događa? Stavi naočale, Sale, dođi. Dođi je. Sad gledaj, šta se događa? Ne, digni se, moram da objasnim. Znači, ako imate naočale, poželjno šta se događa? Svale, pokušaj me opet izbiti oči. Šta? Usporeno? I ja ništa, znači ja ruke ne trebam, vrijeme udara u to, u obrambeni sistem, dok ja zadajem udarac u trbuh, jer, svađate, znači stavite naočale pod hitno. Ako imate zdrav vid, stavite naočale. Sa vjetrom, nema veze, bilo koji naočale štite od udarca. Znači imamo to, a imamo naočale i zadajemo udarac. Znači štit od naočale udarac. Još jedna stvar, vrlo bitna, ispružite ruku dogod, znači ta ruka izbaciva, ulazi unutra i radi nered u unutarnjim organima vaše neprijatelja. I za kraj, pošto je jutro, vidite, ja se nisam još ni umio, znači tek onda se idete umiti, vrlo je bitno umivanje, ja se nisam umio, vidite, snimam, a još se nisam umio. I sljedeće što će biti u nastavku druge naše serijala će biti krik kijaj. To je krik koji ćemo pokazati malo kad popijem kamenicu čaj. Hvala lijepo, do sljedećeg druženja. Živjeli.